Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka kenhun ile kai joka shillong labet klala ban penlem no da sophulai la khat saw prisha ek kenhun ile kai joka SYM ha keleng chi kan thei ka sngis dang jang ka second berchem ka open to all basketball tournament aljar puar kabala penya da ka sang samla nong po propo hasajer katba ha keleng chi shin rang pat ka kenhun ile kai joka monak klala ban penlem ya kanong po propo na repuwei la san pho basket ya kani kelempong ila kai basketball lawan man play pat bad president kari boy youth federation ba bipul thangkeu ha ka chik sarki ringkat joki noilam kasnaw nong pop proper ki noilam joka sai samla nong pop proper lembar kiwe de kiri pop khman kuman chupentep khandiat na kaleng ka sai samla nong pop proper ta ka jingtmu man kinteu ya ka kamila kai basketball class dang pan long ningkong ya kani kelempong berchem cup house name arjar phuwei ha ka bala isibon tili ki kunhon ki bawan man yakun na kaleng ka jala ha kani ka kanti ka baman tapat kidan kum bakhat south liki kinhun na kalang kajula kibawan man shimenta ha kani kalimpong ha kalang education rang kat ba ha kalang education thepan kidan kum basant liki kinhun kibawan man shimenta ka kusna bisa namta kani kalado jong kani kalimpong ha kalang education rang kalong sanpo hajar bat kibawan baar arpo hajar tingka kat ba ha kalang kikin thepat ka kusna bisa kalong arpsan hajar sikilado bat 10,000 syaka kinhun kibawan baar Dengan mobile betul tak? Marang hadisam agar kantriu kepala kalian juga sengi persang abu umroy ngi bangim semlawa bangkait ya usok bang penyak ya tepelun ya kenikam Henry kecil penyak jong ka seng sama lompok proparpat kami ju kasih kebenkong tu bangiri bagi lakho kabangan kenika second version kok kami berhenti juga cicop nama kilapoi sekeperta kabaan jong kini tournament basketball pemperlong hapo Riboy district. Dan pemperlong yang rampas nong jong kasnong nompo ba silver star mensong congratulations ba ya gaging sajid jong pi pung presiden jong Riboy basketball association banikmi akan tinggalan ketupi kandon no kawai kan tim kabat biang do iba nikmat lagi sama jong Riboy district sakiwi berita jong kejaka hapo kejela migrai berhuwe se kemangi siam hamne hapo nongpo area kejongi se hamne nasional banai kublai ya iba dipul thank you kepada presiden juga DYF golong chief guest kani kapor nanta nakari yang nasional matumjuru lagi nong simenta kamtam kiba langsung kuman hadu kata-kata banyo bani simenta ban komplit kamtam aba kidan gitim kibawan lagi wepat isnong wepat na kamtam na selong nang bagi lokal nang kiyo ban pet ban yi ban saki pada kuju poro ban yo ya ka
standard of game mo kamtam ne hakawili basketball. Kung kani ka team kaban organize ya kani ka tournament kaban ta apapun kita pelapoi sa kani ka tournament kalau syak bacop abang yepet ya kani ka tournament uladap nang susnan bag lidap nak jip baru bagi layo yang ban organize yang kani ba itim nakaleng-kaleng joka jelame kalaya tilawani manjuk kerja kani ka